watangazaji ramhudhurisha ndarama umparaun makubali muhaja karimu bashirawo ni marhaba rimpara ni banu ha ismu ya naribarikishe Komoro ngabo hena mnayo naribe hao tosa usonimu wa Komoro ha ismu ya naribarikishe Komoro walio ondani na walio bonze wajuka udunga umjitekelezo umu yende manaka bavuni mwami ngami bazima na Salimu Sufijabu ikao mwanzishi ha daraja taifa yadhominishiwa umshirikiano wa hee na ribarikishe Komoro ni mazama ya kisiasa na mazama ya kiasasi ya kiraia wajau neze habari zobonze wajau ngasi wazima ni mwaranya Nurdini Mbaye ikao wajau mwanzishi ha daraja taifa yadhominishiwa diaspora haizo rimpara ni manuleo ilirje rifanye omjitekelezo unu wali hode zijiriyo harma edunia leo irende hamji mzima kamzijua na izorjoka hamba banu ngazijoka uone sauka kweli ambao ka edunia ngiyo mji mzima zo kweli karjo jitekeleza holiho nezijiriyo harma edunia haswa harma zajira harma tijirani hatu masi bushini edunia ngiyo mji mzima ukaya ngasina wakati mshashibanu bajuha jufula la mahutajiyo ya ntizi njikao emaranya zentizo ngwatsahao ngwashemezao na utaha mahutajiyo ya kibinadamu ikao wapuziwa niyo abomweloka edunia ngiyo mji mzima bahata zetabu za zentizo pia ngizo nzima izo wabushi watsahao au watsaha ngwanzao mwenje ngwanzao maji ngwanzao mashamema ngwanzao hazi izo sawa nizo wananyasi walo Maroko wazitsahao sawa nizo walo Nepal wazitsahao sawa no walo Cameroon wazitsahao sawa no walio Cote d'Ivoire ani yo miongoni mwa shahidi unasoka leunga si harma dunia ilo mji mzima bahata zetabu za ezenti zinadeha nzima zenti pia kwanzao unafasia maisha mema maji mwenje msomo unono ani undo do ushashi wa rongo wa mwanadamu joyanshi gavonti kama ngozoka super haniha sawa nensi hatu Komoro sawa nansi zatu majirani bushi ne umpara wale ngarjo baki haku harmaiza jirbushi ngarjo na jeha mara saya harmale swala lehusu honsi juhat la hom parote na kao upara ne ayazi ya mahadisi ndao harma namna ambao reconciliation nationale eshimanga ngarjo jibu tena emaswala han harma ya actualité eka ya dunia haweka zilio omontiju ngastayari ujibu maswala hayo kabla ni janika Salimu na Nurdini Omrongo hanzale shezo kaya ramba ukaya zetabu ikao za sababisha le jufula laya makatamu shano harmati zinji iyo tabu ya mwenje tabu ya maji narije harmati hatu sisi ngabo rajuha rahunda harmo mjiwezi vaka maji ya kabure vaka la popi Nurdini wakala popi za karma omjiwezi ula za sambalia hula pia wandoka hunda majibure ngabo majaka huma lahoni watukane majoma lahoni waka balia siyo wajarma zile popi zo wende majao bure wenda za huma lahoni hao mwenje de namna hiyo omwenje ukabure mimiti wono kwamba ni mwenje utilwa malahoni kauliba shaho harma miraya hono monziani ukabure tamakati wandoka ubala ze kaiye wenda wakati maze ze poto za mwenje hizo wetwalia iza bandiriza ngoza kumkini hani hajana lehusu mkini hani ha leo mwenje kautsi kwa bure harma zenzi na jana zikaya leo kama tupana na maji ya bure harma mjwezi na jana zikaya ani yauma swala kaunga juzi likao sherekhi mahamengo mitsanu ya uhuru zintiza Afrika na sherekhi hiyo mahamengo mitsanu mahamengo miranda ya uhuru ike baada ya mahamengo miranda ya uhuru ngarjihundao kabati maji kabati mwenje ngapo wandu wenji harmaza tizia razivumwa bado ikawa wende hata ngwambao kakairire je harma ukolo wakati rakamkolo zengozimu zikao parihania leo ka superhania nge tikaanza harma mukaddima ni onese babu zengozo kaba nu zetabu zilio leo harma zensi betabu shini rekane pali reka Maroko reka Cote d'Ivoire reka Cameroon anu zintabikao jana kazakaya na soda karma imagine mwenje tionesa onfalo barka muroni kama jina mwenje zakabure namna jeke jana zikale ka superhania ani abo zamanawi
wo ufisidifu wa wandu kao ngende sawa ntisha kwa tuele wakaba nunti wo inu ngejo henjeza maudu ze namna ntisha ka jana sidina ntijoka maudu abo edhamana ngela lazima kenano ya upezo wa matu ya ujoka banu ntinu ngejo badili kama badili kwa jo fanyar man ntinu ngela lazima rengeze azma za lazima ka idiri shinjer tingia ala mahutaji mshinji ya mwanadamu ka super hanyar man ntiyatu nge tukanzani unesehamuta swala mbabiyo ka zetabu zinu ziliyo haramaza ntizatu zinu zinjana kazaka leungizo zabarindi abo etafsiri ndio nzima nasina madhamana wai madhamana wa ikao kwa jahafili hane zetabu mshinjiza wa Komoro hao imaranya hazati hao shawha fiha nunguza kibatola za hao nge yode mamukadima na kanzani unese gabo sina ukamile amjonika Salimu na Nurdin ili waendelee harma iza sunzera mparani baadhi mwamira kastayari ujibu maswala haya yote pia reka lizajiri harma dunia mafi kastayari gabo manzishi jumla dhamana wahe mshirikiano manzishi jumla dhamana wahe diaspora abo haina swala tu kama tikao ngali birao harma dunia kastayari ujibu haubeha le dito lakini naribarisha Komoro harma ezango hizo za jiri ndani ndio maana kwamba kastayari ujibu maswala haya marhaba maraba menjini mwanama SG Mahfidh maraba menjini watangazaji kao mkubali ya ujusaze ngao ili mje mshieze fikra za nabarshe Komoro uhusu zijiri uharmwa ile dav la dunia kam dav la dunia hebar al-Hind Océan Indien uswani ezajiri harmwa ya bushini shawajawi ezajiri harmwa ya Afrika ili rambiwa Komoro kwa tukubali wa hadalo yokaya hasibabu yokangasi isiwa yabori tukana ni ritolo uharma ili bara la Afrika uharma izijiro uharma ya Afrika uharma ya dunia kamili shamar mana barshe Komori la dima kwa jua wabite mifumo mili hoju eza fanyiwa ne peuple no wanansi wabushi ike kwa renge namna ya utosa ngarabau hajiku yokaya janibu ya siasa kinyume ifanao na barshe Komoro Leovan lazima rengeshwa bahashinu aritose izingao za pula ni taifa la bushini nuanatsi wa bushini washinda waone saukaya yenti iyo ya hao yeyanzi iyo ya hao kwa ujua watabishi wa harmanti ya hao kwa ujua tuweze maliza hao walive wandu wale wakedumo warenda nani izo lizafanyishiha uharma yenti ya bushini izo lizafanyishiha ngasina maha minjibanu uharma yenti ya Bene harmanti ya Burkina Faso harmanti ya Tunisia ngasina mahabi jibanu mwadwa kawandisa iyo ya kopara printemps arabe ya sumpi ya harma esentizo tipia majirani wa hao yabo holihoda ula unanya wantina ntiba ina tuna bushini lazima lichama la siasa na bashe Komoro kaulu lichama la siasa la Komoro kaulu karibu no wanansi yabo bao wakikaribu no wanansi wa bushini yole makswada muhimu lukarjeri tose ezengao za pulwa ne le taifa la bushini nuwanati wa bushini wajua wambauka yatire namna yinu wajua sahonzi yani walila ukakena ukiri rife hanzaya rife hanyora rife hidzani na wakati huo ngasina zenchida ngasina ntia tarehe ti iliyo na madini yoshida itoshizi wakati huo mmono kaya wandu wafanao na andira zwelena wakati huo wajitamka ya uitombolezesha ya wanati wa bushini wakati huo mmono kaya azali asmani hokayufana na Radzwelna watoa mjarala yokaya wanati wa bushini kwatina haki izo wafanya kazi ti haki yani iladimu wati mutombo kama no rirani lwangareko zao ladimu wadazi wasiheduku watijitekelezi wakati huo katinga riparao desendika ya heye imadhalimu na inu ya doparwa hale ya kala uwiya ya kana fasiri kati hansi wano wandu wafikiru kiladimu yansi hatu ye liberatu yiditamke likai wahansi umkonti wa uwiya abaha wareda sendika ya wandu madhalimu wahimili ya zetizao wadungo sharikiana ili wabana zambu kaya ngaposha bole ujo nipe maudu ili rijue renge le baralinu rilirenge haujumlifu rilenge mateka wandu wao wao sana warni watoa oro dombe ukaya bushini wafanya naye wanati wa bushini wafanya naye gebdore je haruma ya legalite wao ya legalite namna iparao isharia namna wakiparao uhaki namna uparao mudakisha watwana wa baadhi ya watu watohimiliwa ni mbeberu
wakati huo yemdu yajitamka ya ria wombisa de mbemberu mfaransa de mdu ya ria onesa namna yokaya nge kinyume nizo ye peuple do wenye ye yanzi onyezi wafanya bushini hari kwa watu hanyisa ani oyembeberu yetsimbushi katufana na wabushi katina yeze entere ani ze faida za kibushi yekatuzijwa musashadi ze faida iza hai wo bahede yajitamka ya fanya namna ya utaza le dhalimuku la kayo harmaje ntsiyo ukaya litimrihe linolo hamade de madhalimu wa nolwa jaubu iho Nepal singarambao na bashe komori ukaya karsa haro jitamka ya sisindie ukaya ye peuple malgache ye wanati wa bushini wakana haki ya ujitamka namna ila na ngari la hau kaya siduwa nati wa bushi bahi siduwa nati wa Benin bahi siduwa nati wa Burkina Faso bahi siduwa nati wa Mali basi siduwa nati wa Tunisi ngasina maha kumena migavi vanu siduwa nati wa Egypte ngasina kumena ngavi vanu hai nanti toka uyo tipia ya rangwa matika rekaya imahanyi ibiri minje ke ibiri mishashi wanati wenda wakati wajitamka nika wajitamka vala yanzi ngwarenga wenyenzi hao wajue wairejeze uhamihonani hao wari watamani namna nzao yendele abenge iyo dumva wahadani harmo isu alayu onva wabili dutosa wajao ile jeshi la bushi wakaya msomo mhungu wafanyi wale jeshi la bushi yabo abasan badara mabiani wanati wa Komori yokaya wanati wa Komori namna ritabi hao ni namna wanati wa bushini majirani watabi hao wenda wakati wa bukati ile namna hiyo izoko linga mshangazi wao izoko linga mshangazi wao aribono sihule juzi na jana wa Komori mbakanga rohenda uharmaishi wanza shestikala jato ndira mkangari ngari koza wakati wo aribone majeshi arwafanya entraînement mnadoko ushida wa ziondo ayilani namna utia harara wa Komori namna utia uhara wanati wa Komoro wakati huo Hashim harete wakati huo Desire harete wakati huo Manyasi Jack kao haonesa unansi na usubuti ya bale za uso za kinansi watilwa shivani ukaya mwifanya namna mjo ani do shangaza okay namna azal asmani yazuya harmenti inu mahakume na mingabi ya mwiso inu ya retie haruma uhara wakati huo mjo kanga bonyo rusumangalawo yango kaya ngo Faransa mwamba orende side namna yo bushini kwa jambo wawenda kwa jambo watene na ngamjo hinda mango myo azala swanu kaya nana fatuhuya pasko du worshida da sene abasa ngamjo shangaza wa Komoro jelu kabushini wa shangazi wa kadozinji shanga mamilioni kwa wakati wa Komoro juha ngwa juha kenoka ya mfungu wala kamjafunga wandu wakati ngo johuja hoka yenti yo ya ho wa Komoro yenti yo ti ya dictateur yenti yo ya ho wanansi abenge le jeshi la Komoro ngarwambia ukaangalia mfano wafanyi wale jeshi la bushini kajeshi la bushini wasule raja ukaya kwa na ujua wafumeho jumwa uwandu wangabi wafumwa wa hafa wanduka ibande namna yotani wanutu wandu waja watakensi yatu arihatu wanuribilie hifadhu hensi yatu wanu wananya si waua wandu warihimisa wariliba warivazao kano jua jeru warohitso wahati zebunduki wengaria wambuka peuple dasi ukaya kabla ya ukaya waziri kabla ya ukaya jeshi we dhamana we dekina wanansi wa hensi yabo kuna ujua wendelee ujuma yabo abenge kafzar kai walo ke manampara mamje musema suala hujuma hiyo yabo ngamjo oransi za nordini yende harmai nukto ya bidila jonzara hisada sinani na duhusu mparwa wa suluhu ya taifa ya rudia tulwanziani ili wahilimishe wa Komoro rilirwa mbiukaya ye peuple ya Komoro wanati wa Komoro wo huru wanati wa Komoro ngo wanaye namna waelewa wenyensi hao no wakati wa dudu hanu tungu wa hao kabasa juzia abenge marindito yo harete wandu warungu wao marindito yo harete wandu wajitamkao kaya wa johanza wajitekeleze ngajojo dungia shamu mekata wa Komoro wa jojuha ngo jojuha na ze dictature zo harumali bara la Afrika ngazo wapia haukaya rija wakati ukaya yele bara la Afrika lirwani wana wakubalio kaya ye dunia la muyende haina namna ya haki na mhanyiso ngatumarsani masuala wa jarma hiyo abondo dini ya mbaye mujunda nwanesa yenu kutoa bila zara sana nani uhusu umparo wa taifa wa paro ingerishe masuala ya hanyo. Assalamu alaykum. To sawa nyanya watangazaji kao mkubali mrishilie mrihoji harma masuala mbalina bali ya husu siasa na namna nsiatu ikao denda to sawa Komori ikao ngamrishia ukwezi wa Komori watukufu ikao nyundo sababu ya hizi mbwana za siasa wahena ribarishe Komori lizifanya uheni wakati
ngarombea Mwenyezi Mungu tena haukasima Islamu yalekeze shefu bashatu ne makalima ya hatu ili wakumorwari shili yao waelewe zenogoza tsongeza rajabanu lijeru warongoze leo harma madam bili zitumbi kao wanyanyasi wa zamba ndondo ndobanu ketsubidiri sisindrie ngarjumni kanu wakati mje mruzi se emasuale ya hanyu shandu hweshelezi za ukaya nyumeni bana serikali ya Sumani Azali wando wajua we namna ikao ndo ya gama tensiar tuyendao wajili zitendwa bushini wao wajitekeleza waonesa ukaya ye masuilaha ya maendeleo suoni kwa kama hadisi umengoni mwe makalima mshinzi wayamba ngarjeshelezi za ukaya haruma zaidi ya maha minane nsi hatu namna endao haini wakati ngawajiriu zitendwa ziziro zijiria bapale huja ngabo ya ulawa harmashiwa za shampira zenongozo pia kajaparo fanya mahadisi uonese ukaye daula ngejipangao ijibwe masuala mshinzi ya huwa Komori na uziaze hatu arinziro kaunde zijiriu izaka ujiribu shini juzi za tsogeza wajiwa jitekeleze zila wabahanu ikao wabushi wao haukanga mwanzo watangazaji litafautishe baina ya wandu wa gamatransi waende sao na nyichaguzi za vira na iwandu wa zamba ni namna ikao baada hizi kansi waende sao maisha ya usiku ya huwa kazi kamfikiru kaya etabu nziro iliyo ibakia leo yomengoni mwa omjitamko wa hatu de maisha ya huwa kazi bushini harumatabu za mwenje Komori harumatabu za mwenje kangati mwanza rizingari yabo babo riwakome mbabi wabushi wende hata makati wajuha wasihonziani wakati wasia kabati ya shinda warejeza zila na wotu kakawajajiro wana nusu ya madauzo ya ukaye zingwanza wabeze wajibu shapa hea makati ko ndongozo ujibulo kaka zijajibulwa mwanatsa sasa nziani yokabidia rejei yabunga ambehon kwazitso ya wanru wa he zisendike kawa jitekeleza juzi harma maisha maziro wayaona wayamba kawajabira lera 24 tena wariliwa sisileji ngamfikiruka ya enamne nsiendao wakomuriwa wakati wa josi haukabanu wakaurongwa juzi wala wazungwamba bourgeoisie wazinga biashara waongo hondaomba indu wali waono kaya zenogonga zedauno kanziro asubuti wa zamba haufikiria zehaziza hau ne maraye namna waishiu wakati maraye wa wajosi harmaze rongoza bushini zinu tena amanzo nifanye dauzo la ufanisa baina ya Mkomori namna kaulibo mwenje jana zihuizili zikahumtosha yerumia mwenje wa mifumo mira kwenda mwezi wojunaide namna ndo komrema na uziro wakaya leo waja wanyumeni Mkomoringu tuyo mwenje wazi uziranda mkotushila wambalia harba mwezi awe maisha ya panda shambo se watu katushinda uziona wakati wandu waju usiha sisi ngarijitamka leo kiwanansi kiwandwa siasa ya ukaya ngarijo saidia rijo jibo wa Komori wa kensa rabaze madam shinzi za he maisha wayo wasubuti wa zambe haukambo seye harumema suala ya kisiasa ukaya yezi na rohine njie na izo zombana za kihaki zokozo fanyishia shambo senga wa Komori watu uzelewa ngaruwa parao wajipange haruma namna ya wanilia zihaki za hau za he maisha ya usiku babu senga joshinda ila mwe wandu wenji haruma upande wa humu gama to yeyezi yende sura nzibala hata bana amade namna mwanyanya salimu yazionesa haonesa ukanga wanzao wafanywa mipango ya saya ya mikonsi ya mahadisi kauri yaonesa ukaya ranzoma ndo ula kabachapa rofanya mahadisi yaonesa ukanga wafikirilewe Mkomori maudui hao shaini wakati mahadisi ngakaomba wabili mbawa ya ukaya wa uweye Mkomori mbawa ya ukawa liwa kenzar mwezi hena mna yongarifahamisha wandu ikao ngwa uharumazi mikonsi ya kisiasa walu karibu na Asumani Azali na mjovumbo eparia mzimba na wasaya wandu ikao wajitia uharuma namna ya migala yani wakati wa tensi ya haruma migala ya ukainu wakati wabadili sharia haruma namna ya faswa wandu waunga ruwa unao na sikar na ure jaidingone kange biduri fanyeni za ufanya no resilience yato kakar na tujua rikensi huleni wasaya wakensi hondani maisha hatu henu siku yezingamani hanga Afrika izo ndezema de kauru johanzari rizijibu na siri jitayarisha rijeli jibu ya masuala hanyu. Wassalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum. Suala hadani harma iza jiri intijira ya bushini je mazmana baha ukaya isabu nuzul je bushini rendeha dumu shiruma na Komori na dumronga mwenji wansu mbili 48 na maji waju hata lawinu kabati yezi sisiwa inuka original zoma na Mkomori hande hado dara ya lalao ya visha wena usiku
aningamjuka ile zaje uzamba hapo kaya dunia ndia nchi nzima hezetabu anrupia wajibao ushida mleve wa Komori mfano izonuni ya manaba hukaya hata leo system hafanya wajia harma zila ya muslima bi haramu shubha na riba harma zila carte de recharge za homoenje na bitin tijao wafanye namna ikaunga ngasoka kala obuya 2 semaines uhisa waja utena harma mawasiliano telecom comme telecom na tellement les mêmes choses ou ta crédit à 20 000 au 30 000 kesho fanya mwezi ngetsungile uha hata ushahidi wow wanawashangilia yezi kitabu ya ukabaje chata wow wazikubalia ngoma vipizo ngozi nduka mbajele oyo shina reveze conscience zao na wakomo walanti sura ya ukaya banuna hafid banulini wanungora mwezi shazimu ezi tabu zilomba na mkomoro sunti kama ni victim kwa chowa shemedi jabushini au kabla juzera isiojana yakaya havotoka sabisima hawanu shurani wala wasamunze lo wasomvoti mfazi kampanya lo juzi kama zini wajua juka mbejana mreveze concession kwa mtu marhaba mtangazaji uone sakabanu harmati sawa na nyumba hiyo hao ngabo nguzo zikuhimisa nyumba ijo yanshi abonsidera na hiyo ngabo zenguzo zikuhimisanti kimangamba institution na ngoni mweze nguzo hizo salimu haonesa banu nguzo husule jeshi la taifa kao ngilo yabo liwanie ze faida zahe enti ne mwinyitsi haonesa utosa ezajiribushi na utaha le jeshi majeshi wazenti pia za Afrika wadunge mfano mwema huu kwa hiyo institution njema ikao ifanya ngo ikao zonje mangaza shukuru yao ngabo institution waja utena kao yo muhimu ni waondo wenyi zenongo de maranya banu salima onesaka enzi bushini irejei owenyi de maranya we raia wende mwinyi enzi wende utabihu bungi lazima raia ika ngutabihu ika wando walo harma enzi wehansi wabala ili wajibu imehutajiyo mshinji ya raia ikaze ngozoka supandaniha abo emrudaye raia lone fursa ne shabaha shaurudia beka karjakuba lizo ngozimu sisi ngari wambiao kaya bapuzi wa nguzo nzima harma le daho la Komoro nabo eshawiri dawe boranya ikai nguzo ya hao boranya kaitsupandaniha ya husubuti wambiye wala wakaondo walo bala hasiba bundawe waurumishihe wende walibo wende wafanyilo wafanyiso hazi ikakwa tufanya zazi hao na maladhimu abo shawini ngilo nawe wende ulone shabaha na urudi wambeka karja kubali zenu waziru na nyina mumroheba mwenzanyu rikunde wanora jina wajuja wajibu ema hutajiu zenu waziru yoni zura kanzana bete na harma zinzajiri bushiloka wala hatolo abaja mrajina izo rigombao leo hau izo jotsa imaranya wazibirilie haditso la uthibitifu hakuu doka wanyumeni haja yatijafa zila wala yakanizo wakafanya lazima leo ike wahawando ike emahutajiyo mshinji yao emaraia wabushi yaparhanihe zetabu za zambishaba za mwenje mune sabanuka leo mrungu charge mwenje kutushida wa mwenje wakaurumia mwezi jana leo ngofanya utumbili au tunda wenji mfumo abo tabuka ja undashawiri shaho tabuka tsonda nojeza inde hata ngamwandu glewe kaongwa mwamba ukairijina ido katika kabala nge ngari mwambia wa Komorka nyinyi de mwinyi ya ezi yo hali ikawa wandu walo yabo ngamona ukakwatufanya kwa sujibu ema utajio hanya namna ladhimu kwa wajihubiri yao kinyumyo kawa wamhubie ninyi maraia agwesho ndengisho nanyi nyinde mjua ezo fanya wandu fanya ione somfane za jiribushini kuzione sababu mtangazaji ka wandu wazuba honziani wakahamba wanua rohe bushini wao wandu ka wenji hao wavoti wo wikao ndo yaka havotiwa hafali kifulani ukanya toze tangu zilo bushini wahundu kakajaka uzito abo na nenzahe wajora jina mwajelekelewo wahaja wajujibu ema utajenge zino zino jawabia wa Komoro leo ukaya wenji hanyu besemu kakaribu mwasumana zali rishia banu rivumule mwanyasi jaki takiaone soka mimi ngoni mwa ndukao wasaidia sumana zali woi rimvoti rikandaye nolewo hata ze haki za hahe ya lazima zihunde kwa tumsaidia zihunde yoti kadomba washa haki za hahe nge nari ambia wa Komoro kana mwelewe ukaya
wanu mwehansi banu haungo yabo ili wajibu mahutaji hayo kazi ndo zikasuparaniha abo wantu danyika basi mdu kasi danyi ya uambia ka namrohe waje waraji naikao waje ujibu ema hutaji mshinji yao wa Komoro sanduka wa Nshindo ina mnadi tukakuna manama wanzo jezibaga kwa sababu na mada mzima wa kisiasa harmoni suala hilo ndio kwa sisi kimkonsi wa kisiasa abungari parao mjuma yabo ya mikonsi ya siasa wafanao nasi ili rijipange harumai namna ya ukaya ukabanga bozimbwana za hema ranyao izori linda wazifanya ukazo ukaya ilondo ijosi fumbili kwa usaidie mndo wa siasa yafanye za zadunga shabunga riparao mikonsi ya kisiasa hama de mkonsi wa kisiasa ambao ushe na mikonsi ya kisiasa hama ndiyo ukaya mjuma ukaya ngwa heni wandunga bakiu bavuni wajifikirileo hawoche rijokani waswilidara jakange biduri kensi wazima rijipange rione zindongo za kufanya za kindani ili risaidie heni wakati emaranya wajudisa rikaneza ushindari wasaidie watijojiri halatu ya madezajira wakama msuko wako mariko japaro juha shako japaro hundra umsada wala dhimu harmo wandu wa kisiasa ili zemvu hizo zihundeze jitaidiza la dhimu hata zizae izo wako mori wa juhanzi maraba meja anjisa petiti ya mwasu ala tajazisa lukaya luambi wa Komoro ukaya mugwanwe tambui hunrao zinuramba banu abasa ngaba jubu hawandu wansao abasa inamba ino ngo Ufaransa ngwambia wandu wende wa ulwa ukaya msaidie hazone sajuzu ukaya ye wanzo yende ya ulwa yenene yani wesa wanige rangizo kabanu huhabanga mkozi bana mundu wa ulwa yo Komoro welewe ukaya imana bwendo wandu ulwa wanda kubali ukaya bwende nusu shake jajo kiri jeshi liwo wa Komori wonsi pia watabi hao wanza wadai kuenga tabi hao shokati patu wa fitna hokaya nyuza bando kai aklab ya yenzi nziro harmansi dutu ya fitna na shiyengo baina huwa wanadamu wao ujasus daini ambao espionage baina ya huwa wanadamu wao la espionage wala espionage hata wale harmansi wao watijiami abengwa biyaye peuple yokaya mtikubali ridu hanyisiwa yokawala manambozi la balange Faransa ashe mtoto abena mna inu uyo ingetika ho masiwani jajak bo yazaba yaliyo masiwani jahashimbo yazaba yaliyo masiwani harigede afungwa shake jamzia ya tsambi yabo wa Komoro na wile ukawa tikiri wa doru miliwazi nukaibala wala wende hazini wa jangwa wa Dimash wakati mwambozi wanzao ritso jozabe kasarmeti hapo jelu kasu zamba kasarmeti na dashe Komoro kajaparo jibandaza karjaparo bandaya riwasiru maswana maze zivakazabu karjaparo bandaya si ambazi ramba uzinu wizo hawajezo nurni ni haba juzibo taji maskitu yafanyishi haduka ya ikisiasa wakati walio wandu wapara manifestation wakati walio tamu na hizo janibu siasa yuladimu wajitamka garjoka yabo yuladimu wajitamka garjoka yabo karjazifani sinarbarshe Komori tijua tiupedese tiushe rafsanjani hede hayeche msaidia mtomolezesha juzi sheido kanjema yenge rijitamu kema chama ya siasa kaya ngasi dasine ne upako bamba wachufanya greve ngasi dasine sendika heye wanazioni bangu ngona haki ngasi dasine sendika heye mafunda bangu ngona haki yani haina mwanansi ujolila ukabanu ngamina namna fulani na siri kupela sonti pioka intingi uharma hatwar la dwema chama siasa rijitamke ukangarjoyenda riparema militoka na redi kanjama rifanya greve 6 shokati wala mwana tisi amukanga mkozo nudi hazibiri babanu lazima chama siasa rijitamke yule ni makosa fanya harma tisi nchi ngaridungawo le bingo la hemwa na bangu tabihu shikamana sada jundu bala haye tekajangura shiuno yaponga po za menye ikamjao na mjozia yabo ukaya imna fijo yanji ya harma ze vote za 2024 wala wanasijane shirini wa misai moroni harma zile razira ruzine moroni ya kauha ikawacha bandu wa sasa wala karja waruma yabo kesu bibiri kaye namna yo kabo wanati wono hamangara wa miyao nrabu katrona machama siasa rena myoka oye manati ajwa ya dayo kangu kozo wala karja mru makarti dai yabanga botamu botaji abenge ho juma et namna yo conscientiser et peuple et manati machama siasa ngira tmo renga position katwa liyo namna ya greve yo ya hatu hokaya sisi ngasida si no wananti remana badanga solabo samani shatka non jo harma o pano sur le sonao megnu nuseri na mbe nuseri ya production ya he regime inu enakatono wa Komoro atabihao wafanyisha hamba rongo ikawa mkinishe juwa reveze konsenza hao show déclencher épisode abaha inu kwa ponya luto kama na kwa déclencher kwa ngabo atelier
za referendum diseba da conciliation février wakisale dossier manahiri woneza jeribushi kaya jumkinishan wa réveiller les établissements de Comores no udziwatia donc na rejihar mwanwano wakisiasa ndani mjemjar mkensa za conference yani sajana leo kana kubali jizevote demtinevu kana hani ngada njibata nyu wa birewen nakajofanyishia alijemyo kabekisha harma alitamuzima bizeta kuzema na mkomori dezaje bushini ntijama division za hanu za kipolitiki na referendum na tendie hafanya 2018 hende haleta voti mwende hende ngabatu henda ali jijiko le shele onyo wa siasa mbeliliwa na wakomori zotabia mtabio watabia wa rumezinu nemba ni waswili nkarama kunyuzima manoza mbona ba mjikoloje wa ukaya zinuzi habiliwa maandamano maili yema commerçant mazofera kamjenda les partis politiques ya juzia hashimu tena habili kamjenda aboji kuruji sababu hindi ndio la windi wanama wajobu wamba vile suala linu shati kaanzari rizingarero zehazi zatu za kisiasa namna kusuru zifanya singarijua ukaya enaribarikishe Komori makati menji ritsaha mikonsi ya kisiasa ukaya na rikensiri hadisi ili rione namna ya wanakindani wazungu amba strategy wanukena ukiringa ruwanaona ezi ya ubepara manda inu ya upewa manda inu ikawa kwa tujipanga hiyo mada ya mwandu kusiri zingara rifanye mada uzo kazi jamkinishi ya pili ezabili ngarisomao holi honde zetwabia za hawe namna wazifanyao namna watu rijoka ujibu yonde mane ikao mengoni mweze mongori zitsanganyao ngarirenga ukaya ngebiduri kubali ukanga wandu kongo una siasa ifana unasi rirenge mada mbili zizingara namna ya utwalia ngabandu kongo wanao daona azali hamadasi kana ujwa zibadili shakwati haruma mishinzi ya kisiasa namna sisi rifikiri witsongeza ukaya kartu shida ndwa katira kansira hadisini mfano riwapara kwa jaji zibaruwa ngizo wako izatishanda ngajujwa zito abondo kaya riwonemi konsia nyumeni ijao rirenga ukanga sina ndongozi sifanyi hanao kaya ritifanyeze hala tuzila wizo Armaze nongo salimu ya zambaba nutsena haonesa ukaka rijajitamu kabala tuka wala kwa jariparo wafanya madamano na uko sina hubauka wariparo waonde marai ya ngomna ndongozi tabia waji shanga sina vahanuko karjafanya maswara bezara jitamuka rahamba ukaya zendongozi tsahwa ono no wangu hi biashara ngarazanyi sao bande maisha maziro yani mkomora apote ngom somo huu ngamjo sana va harione namna yoka kufanya izorime yao hauli tsahawa hauli tekeleza kiwango siasa owandu ikao ngwakubali ukanga sina mahaminani rifubu nusu ya bwana ngebiduri kensili hadisi haruma udhamana ritafautishe ze madabili hizo mimi ndio namna nifikiriu wandu wa siasa ikuwa kaya katsu shida ile wana kisiasa na wandu ikao wajao ambao kwa wanzao mabadilio ya kweli kensili hadisi wazima ili lishindiri bali bwana nzima ya uwanilia nsi nane marangi no ndio sasa swali ndio jina ikanga dina la sawa ngabo hamadili mjua ka chaîne libre de Comore ngasinaro majana mararo arudungo bano armaze platform za tupia TikTok, YouTube, Facebook. Ze reaction heli zendao wanongo eneso kana ze problemu za jini Madagascar za jiri Comore wanongo tabi hao maji mwenje msomo kabati pare hata okoma hasara ekahudu angalia leo directeur wa mamwe hafanya conference de presse hakaonese dunia ukana rihundu 1 milliard de recettes yija tena waka mandamano ngabo chef wa parti politique kao wa opposition hajundu dayaye chibo place de l'indépendance hajundu dayaye cha tamselia harenge slogan ngumokeni nyima opposant wananchi wale bangu ambao kaya babasa ze paroles eketi wakati aba wandonda action mana hono Madagascar wende action wala ile suale kao wananchi walovano wanzao parti na ribarikishe Komori bangu ambao kaya wao na salimu kahende maswani yohenda nzuani hende mwali hende ha sensibiliser chaque japon sensibiliser na mjeriji unde rifanye mandamano c'est ça le suala la wananchi walovano kwa marhaba marhaba suala muhimu kao lisaliviliwa shaka vile jadishe zionesi habamukaya abafanyi hawa kosa kisiasa wakati baparwa miparo ya ukawa wanansi ngwako zao na ungwa utayari wadiwa onese mahoza yao ikaula dimuke simazama kisiasa hena mna hiyo ritinie shiuno miparo hama diyo hakuambia wandu waparaye miparo hiyo uka ngasibavuni da sina hoja ukana ndi harmazen wa hizo salima zione sabano ndi kwamba lisuala ile je harma wandu waangalia mpango ka Rafsanjani hende hayechi
kajala dimra Tanzania ndi hayeche wakara Tanzania yera ya mkomo shaye dhamana wa kisiasa bila dimu hena mna hiyo ikihaka dungana na wananya wa kisiasa militant wa he parti ya ani lazima zambisha banu wo msomora rega dunia zamba lazima maudu kazi para hena mna hiyo sa sisi madhamana wa kisiasa sisi mazama kisiasa rijibu hena mna lazima zona kaza na betse na bandu kaya banu mzamba banuka siasa wa hana namna ya hao strategy hauraje hizo ndio ni haba ya mtahawati umani upande wa hatu sisi watie fitna sawa tale fitna hilo ilirimane ilijivure ilivurane uliokari ri tanganya zevu za hatu hausaidia maranya wale harma tabu zino za haba yokaze tabu za komoro zilo bushini shamnyezi Mungu azalia haritini ya mivurano na mabaya ya abahanga walio opposition ya 2029 ngabo walio opposition ya 2030 na walio sijirini izo nazila misomo ya lazima ikao sisima ondoa kisiasa rengeze misomo hiyo ya ukarire mtile mivurano leo opposition ngabo ambao 2029 ngabo ambao kazalina rohera nzidabasa ngabo walo mwali ambao ka sisi gela 2029 ndio turo ya hatu ani abori tawarma ila dira kartina faliki nzima shangizo faliki ndaru haunne ushashindaru na ila dingu kane faliki nzima ne faliki hatu lukarike bavunino wa komori kangu wa tabi hao hautsahari hunde majawabu heze tambu zao za hina usikenge izo wandu wadunga mpango wa hababan lizamba gila dimo sisi rengeze ndo manazaro lati unesaka harmati bahaya nguzo abo emazama kisiasa mengoni mweze nguzo zanti ikanti kabati mazama kisiasa abo ilopengwa ku abo duka wajibu bao hena mna hiyo eza wastahiki sisi sindika upara madamano sha sisi shamba kisiasa si ujua usaidia sindika harmo mparo hamadu wo nabuke la dimori jibu nungu hamali zo kazi pale hani hamaulu zijiri jana kazi dafanyishia zione shabaru kange la dimori renge omsomo huo maudu kazi pale haniha shari jibu kimadhamana kisiasa rijibu kiparti za kisiasa na hojibu ketula dimu salimu sufau mutui kaundo mandishi wa mando wahenda barashiko moro yede harma madamano waeche kangano lazima dungane maranya wa haune mamilita wana barashiko moro hawambia wa pare madamano ka ngasi bavunida sinanyi ngari wanyisao ze tabu za hanyu ilo kazi jakiri jana ngarobo Mwenyezi Mungu maudu we pare na mpara mandu shari sanere lekeze ngo hizo zisijilisa hususan amade heli mafidhu ya onesa do yelewa wakati hindrini watangazaji pasu yenge mbadarishe wa komorna wadunga banu waile wakati hindrini machama sasa wa habiliyo manifestation wakati hindrini raia ya habiliyo ndo sasa mwingaria ndo sasa badili uju habili manati ya mwingaria do wakati zijiri karja zifanya wakati renda haruma voti rakubali kanga haruma voti ya mashindano dasina azala Osmani rakubali anoka hahibize voti ukatuleke lazima siziani ukasida sira renda haruma voti ya mashindano dasina da ribia ze voti lazima siziani bahe wala samahani warengarli ukaudu wari voti wamoka izoko ile watu hiyo voti ngarwa himili yao wodo wakati ikawo mwanachama wa siasa yule atimia sihe nziani karja zifanya na uwazifanya uwahina harmaze voti hizo kwa ja si honziani ike uwanati kwa ja wingara mukazinu kweli wanwa wahibiwa katika dozima 2019 2024 abotamba iza urais shabanga wiza madepite za kaudunga yabo rene wakubali wahenda wale harmaze voti zizia balaba abasa mbuya tsinde ukaya Salim Yusuf au Nurdini au Mutu au Rafsanjani au Omar Mirani au watu wajua tukado watu wa siasa mndungo ndo yafanyise maandamano ya wakati yonga hapo ye maandamano hahindi izajiru fanyo maandamano abasa do wanansi ikona nsi wambukaya ile gashidi yeya ingarazo ndo sasa uyarema manati yusramba ukayonge puzo wa mwiti yatu mwanati habale gashidi yeya ulade mwanati fanyo wazira sira ya report hasimo nziana sababu de gash ngila mo simo nziana mwana Rafsanjani atitekeleza boka yanje jabanu kisiasa tija mi mwananti wandu wa parokinat tija yo nena ne yamba shamsedia boka ya hawataham large boka ya wala bange na wandu wa mwimi wa parti hele haichi msedia kanaki kwa sababu kabira namna hiyo hefa isisiri riendelea katilona chama la siasa sio jitekeleza kimwananti ukawa ndo sawa ni identify kama mndu wa chama wa siasa wanabarisha komoro yapo na bokati kuja kimwananti yapo ngabo namne kawo ngabajo ishimaka kwa confusion
ngamtibizi yabo niwonese ukaya hamada heli mwazionesa mimi sijuanza ni pare ukaya wanrotrenge hawangu banunga bo ezajirizinu myamza bukayanga amini ye peuple ya Komoro kaya wakati wa juha azali asumani katina majeshi wa juzi ya peuple ya Komoro jelika Andri Razuelna kajakana namna ya uzia ye peuple malgache kati wa hata mabani hao pia wafano na nezesoro ambiza hao mabani hao wasurambi wao harma ye baraka mirkata sha yazifani sha ihontaoni wasulu kaya machama siasa ngela dimu rejei la namba Rwanda wafanya siasa waboma influenceur politique Rwanda wafanya siasa hama chama ya siasa hukweli ngarada zao vanu zihenda zirenga mbeu hino wakati umhabiliwa wahabiliwa wahe reconciliation nationale rak nordini yazvirba sulu ya daula ngamono hamanga tawawe dira kuzvira otaji haukaya hamanga tukorejei zila za hadani zila sisi ngarendao sikartu henda sisi tiparonga rto henda anayo tudwa bidon wakai bidon wakarma namna ya upizoma umalatahuri wasuli ikali umatalani mwana makais rukubali na soti pio kaya ye tournante ngari kubali yo machama siasa yoti pia ya lokingum na kubali abo zingaria botsema ikakubali kaya ye tournante ke bilu ikae shokati no ubotaji sijana ukaya asha banu wangazi jangwa sedeo azali abanu wanzuani kwa tushedia azali umuhimu mwana mzuani ashe risabi muhimu mwana mzuani haukaya mustadrani yeti mwana mzuani salimu hapi yeti mwana mzuani kwa jazuoneza yukaya yabo ikamaudu azali habanza mukafanya sulu ya taifa wende wantukaya banu mziba haja yabo opposition go banu wende waramye ukapar badili sharia fatihudu ka premier ministre yabo hele mustadrani de rais wa ye daula katina banu ko yajo kuzifanya yabo wajibu ye tournante parce que mustadrani ge rais shabo azalinge bala babo fatunge premier ministre yenongo pia zibakisha harma mihondo ya wandu wala wao yawe tournante kejena mnasira hanza yendele yurmana ya doma chawasa sarkhanti hadisi ukaya yema hadisi ya habiri wa yanu ngari ya gabilu namna je iloko muru wele urenele yao ritihime hata tu fevrier tena jera wala wende wala kwa agenda omuhimu loke tournante kai zepotis fanywa kweli zifanywa nzuani yeza badili hadazi ngina tumoro juwa izori wanleo bazima de tournante soti pia sha tournante lo harma daula ya haki sha tournante yore jei wandu wala wao ito tourna harma wao nda ukaya salimu hafika tu ajiseke mzuani katu wenda bo haki ya mzuani yo hazones kado zinji musadrani wode brimana wa azali bada amfakai jo hajum amin hakuna nafatu wai azali hayo amin musadrani haku rana fatuhu ngia boye tournante bir namna je ya ikarje namna yo ngatadana usisi harmo tournante bai waturoka mka inu tournante nzoka harma daula ya haki yudu parawe machama sasa ka hewe rithimeta fevrier tena reja wende wafanya umkaunsi waja wapara ye wedi wa Union African wapara wedi wa Union European waja mkakolo wakumulisa wakubaliano kaya ngwabadilio ngwabadilio mishinzi ya nyumeni ye tournante ngiyo shauri wende wa sankada wafanya tournante ya kiserse hiyo ndio kadiri ya bo watangazaji toujours moi crise ya kabishi ya rijezi bon swala ngundo kaya mifura kanio ilarika receiver jeune mzima miongoni mwa majeur tout à fait c'est bon wa kawanaze bwana harmoinsi ya bushi haonesame ngoni mwe strategy wakaufana sikanja mjitamke harmo strategy ya yamba yao haunesokaya rahawe janji ya harmaze bwana shawa kaufaliki heni mrubo kwa akausutene regime yakayabo wakahumboy kote reka artiste reka entrepreneur reka association shaheni mruwajo kayange bushini organisme ukonge suteneo regime wakahumboy kote wakaujumo matake no donc strategie hamada yo njoji mjohabati mjone saji marhaba waendeleo amjakafuber mayo mafikiri kayange lazima wangu wati confonde wati bihanye baina ya bwana za wanansi ikaongo uharumwa namna ya uwalia hamipango ya hao washinde wajipike na enzilio na machama ya siasa
okaya chama la siasa ikarja na meoba nukaya ngibdura dera lutsa hayi wandu walame pouvoir abo ngarifanya namna itsonjema parce que vale pouvoir de l'exercice tsao kichama la siasa kama malakao mwanachama sasa kanojua yafanya mwanati ujua hafanya donc abenge asasi za kirania ikami county ya kirania watsahao wagabilie yenzi na mjwero kwa wala kwa kugabiliwa na yenzi wao wako gabilie yenzi he namna yedisi wao yafasira hizo wafanya zila watojo zifanyilie ngi kanda mina ko haruma ye yenzi abenge yode kina sisi rambia wanati yako wanati wa Komoro wao duma hakili wao walio na mfu wako walio wench wao walio na biswara wao wanazofanya leo watilwa mrijoni wabadiliwa shama udungu wa juu jito wa mrijoni wa juu pasua mrijoni nikao pasua kasi kushida ya wazii abenge loti shawiri la kichama la siasa na miukaya ngarjohe daratahe ya wandu walu harama yenzi riwa bia jao wafanya jao yote namna ya kisiasa shama mbio wajau hamara ya bilukaya uwanati wao wandu josema kai mwa vitola timdunga manamshe wala ikawo hakana faso haya wonesa wonesa wafanya hakawa kana chama walihansi hasiba kudizinzaya zidu yo harmaiti kwa kata bada siasa kajamba bada kana chama siasa paro wakana chama wale hansi hasiba kuditangu iliyo harmaiti yao dizinzaya do mwenje na jao wajihati namna dofanyaje hata wandu waridhulumu wanu wajue wajivure mtidiwaze ukabanwa bahawesa uwandisa ukaya lejeshi warenge shali wasije warudi warumilwa amano wakahurumilwa abantu yabange jokirima na maudu warudi wareje ho nziani bo sali mitanzana mbe madambili harumazelo wazama bangavo ndongo wazamba na zoni zirekebeshe mbavu wakomoliwa tsijo blewa anda ni mtangazaji arusa suala la kimgala mngajala ushindi humjibunro haukaya baina za haki za ho MRA namna wajoka wana ikawa urokangwa boykoteo mndwa ningwa izo haki za hao zote za hatu singarujo wani ile namna nyindwaje kaya ekari waswili namna je waswili harumweza ukajitamka ukangala nzori badiliansi ekari waswili ngarujo zifanyaje hapo hizo realizansi za mara shanga bo suala na kanzangi rejeba na ukaya salimu hazamba mbaviba ina mustadrani ne mwana azali si wandu ikao ngari tsombo zao asumani azali ranzo kata yarengezi ukanguru mwezi kinduhuze ngarujo renga ukaya bamtsindo tsukaya ngari zambao ngabondongoza kisharia zifanyao mustadrani kajenda hata badilize sharia haumnika hizi nje mwanae hazifanyi wakati ikao hakenda mnikia mwezi ya ukaya yaendese serikali namna endao zilano kukwata kajaka mwe sharia abunga sisi ndio yao ukaya asumani azadi njumwe namna ukaya hagama tensi ya hatu katuste hemishinzi shaheni usiku tena nguamio harmo wizani hawinika uamduhuze tkanze mada hiyo anikeka tu babandana hata swala moja lino saduka la msamo mimi tikanzani bonese jeli mazango na baho kaya mimi bwana yino mfano wa bushini wa distinguer za kisiasa ukaya wa bushini kwa tatu mkonzi wa maisha mwana bushi jabo Komori yakabidi kembana shakela bwana kisiasa lazima hamina na mfukara zalalo wana bahanga na baadhi ya mshini kada mshini kisiasa mabui anafanya sizi mziharaya mziboikote hafanya vote za 2019 mziharaya haswili 2024 wajawazi pinge maana ngwende leo achena baje no jina baha yani yena mnaje nyinyi haba doshinda mkurubie nyinyi paskanya opposition nyinyi ngambe nao nyinyi mtibazima limane maranya watsona dira joko shini mkubali zero mafanya ba mkena siblu nzimo kaba hai kati yo kiposition kisiasa bizi haki nemeshe mwana Mkomori kora wewe blonze rolonda ninga tabiao wewe blonze biyo sa Komori nyoali joko rekebishe ipuha ndobi dirais ngo maranya ngo victim olo Komori katsula kabati menje ode maranya njoka bazima mkarma faliki ya bana nzima jabushini licho sabisha leo mkenti bazima la kwanza litene barikisho Komori leo ngani taratibu yo la initiative mpareze chama za kisiasa mwanzi hamu wabeshea shamshanje fanikio kaya na mkenti bazima baha ya objective nzima izi haki zitabu zilimo na Mkomoro mfano ndazijwa na baha zihomo ndize factures de carte de charge zitole juice za Komoro Telecom ne taba maji no mwenji ikende bana ndiyo mwibalilie mwasulishe siasa ya kampani ya voting MG mbalize fikazani. Assalamu alaykum. Mjibu mbabe busali mwangu na swala lino ka ni lo muhimu halili nitasema ngoni ani amjombabi ndongo za kindani ngamjoni swami mkunzo wa kisiasa wa hatu omjarjitekeleze namna ino sikamengoni mwandu ko karjaka minja kauzanza sikaurenga kova hanura waswili ngasina ndongo za kindani ko narjipange kindani rone namna joka wana no zero
shati shindwa hangu kitrengo ukaya ngebidu jitekeleza uke masuala nga muhimu abo fasira wetu ngamoshelo harmazi bwana zino wakati zifanyao salimu hazikome ambapi haruma madam ruhama kais wakati wanao tikauvurana na wana maharumazi bwana ukaya ye muhimu tunaba ukaya domzunguli wa humo haziwizili na 21 pahiwa la ye mzwani ya mie ukaya wewe mgazi jango saidio ye muhimu yezito kansinga zija tikaoneke mbana ila kabila tsaliamba hata sishindia shawajua urirambua nuko wajiri ni chaguzeni wakati zirengwa kimagendo zuri zalizienshi amfikiruka umsomo wa mando ndiyo ndo kaheni mndu yashinde mndu mukalima la shimanga yake modest yani aminu ukayanga sina bahanu ko karjafuzu abamwe mibamba nurakani yonga boza tumkinishi yode mano ko mimi ngamsisindio wakati nona umkonsi hama ushe kaunga mtoso waji onesa ngo ajitekeleza harumu mji wa Mbeni waonese maisha maziro yanu ikaubidikenga mu mahadisi ya kibavuni ya mkonsi ya kisiasa ili likanifali kinzima enamna lijitekelezao nezembwana za ubalia mimi yode namna nifikiriu amrengo msomo izuraeshi ukanga sina wanduko katsina zito jema ujori hadisi nda sinao habura wapara watu huja ndogo zinji shanga bukau karfani hana onda sinao yabo ibidi ejitaidiyo rifanye kabula ukaya heni wakati zetabu za hen singa zindao na honjeza emaraya ngebidu wasaidiwa amfikiru kasalimu kaja paro zile datsena homa hafitu kaja zile datsena ukaya wakati ranya ikao katunda mkatea hala henda hata wasuila hundwe maswaso nziani hajanguano vahina mbukamitsi na mrumu lukosa zero wandu kwa jaza na onda wala wandu ramba ukai kana ushinda hadisi da sina ho ya kaya wasawa rumuyensi ambose kana ushinda lirongo hajizima shanga sina ndogo kwa bosinga renga ukangizo sawa ngwanzao azalia roho ngaranzao ya roho shanga sina falika unzia nyindo ajipunga bidii vile mfilika wao msomo mimi ni renga marame Afrika hujibuye husani yonjo zamata ndio na haki ija wakati kao yokir mashama ya siasa wala wa harmaze faliki za siasa za kiasuri zao za kidasturi wajahar mwando weka o ziwafishi wote pia ziwatanga wakati ujao kweli wakati ujao kaya ya mkomorizo ya tao leo duka ya mreba majian hizo na kaya yo jua ya nisiwane ne rai ya mtu sasa mwingaria shora sasa ujua wakaya jumuiya wa hao ujumli ka ngemidwa rede harwa mkate unu na insi haki namna mkate wa shemezo wa unu jua redele shemara sofa nishaji nyindri imana sofa nishiha hizo na bano kaya unraba sayinu mahakume ya kamili riwanao kaya manua zali harengeti nuha irengeda kandaka shaka supali mtsanganyi huwa hatu na bashike komore ri seye no dinazi wanesa kwa na uhana abahanga bo mbu zinrwa jinezalaia kina ukahule banu weekend jao matalani falikia masiwa wa inisi ukaya wanua waonani wa hadisi harme machama ikao wali anafikira na bashe kumori juna sa mustawidu harmai mahadisi yao wakati sisi kadaparo juari harayo katondona mahadisi kadaparo wakati ndio ni azamba waka mashindano ya ndani yukaya yengara daura hadisi dasina mamaduna na ikiliru na sani hamani zoko walifanya mashindano harma ondani riwashindi wasauka narene ukai obanunye tilio ibilili juu karota kama maduha kaja uyi akaja ashe ikakolima maduha shida yasaidie namna ya usindiha yeyenzi ya kafa yimisiye bonsi kabati tamu katima karukoruma dasina riwashindi upande huo shahabati mingi dukira jambo kari mwambia no kaya rede kapsu joiz ura ndinoka rusela ndoka le namna ila yo wazoya le zero de la wilo ukaende mna sira razoya yabaka mno jua modele ya plus yabo yoni parao abasa do para is forces za nyumenizino falikia masiwa na bashe komori ushe yinu ya sedi ya sini ambao hususuya hata ize emikaunti yo rtdero na sisi harma platform ya hizo force hizo wakati yo riwone namna yo kaya wandu wala rambi yo ka ekut bana mwanza ufanya hazi bazima yenzinu yidu kabanunga bo wandu wanao nyo abarbakshe namna yinu riliye hata le 17 février tena ramle namna yenzi ya yende na bashe komor kaja paru kaya kinyume rifanya mashindano ya ndani ngabo watukawone namna yinu siwonjiro namna yinu shakar tujita kaya ushahidi huo ni watangazaji mjo zambo kana bashe komor 2020 wabu wa yemela kaya naam yeze force na zonane leo nizohanga botaji natomboka ya abartu mwesiasa natomboka ya zenyora zola mwesinu do mujula mwesinu wandu wa siasa na pera mkati namna hiyo ilula mo wanati ukatima yenu kaya tournati de zenyora inatoka wala sasa pia ramio wa komuruka izoko eli na kevadima soti pia rasenani okazenyora zinti haki
ikeyo yodo mwado ndo ragabili ila enzinziro harma yensi yatu unafasi nguo sisi ngaritamkauka karti na uhara wala kapati wa rasmu tuambie wa ripara karjene ukatira paro lukati wa yensi vura paro sito jitamka ukayasi karti na mrajo mrea kwa kabla sisi sawa harma yensi yatu neze palik relo nizo za kisiasa mimi concern mimi kuja kubwa na twiki na hiyo ngonia na kwa pariba oui, les ici ou à part d'ailleurs quand ça n'a été par les effectivement avant un gouvernement et opposition parlementaire le cap tu reconnaissent chaque les et yo chama la sasa kosi uli par quand c'est na par na uhuji swala hangu ngenjia harma mikataba ya Komoro Bushini amanga mjua ukaya ngasina wakati mwinji mikataba ngiyo mihalisi wa Komoro kwa tabia wa halisi hizo relations zilonziro kanza jue namna mshemezao kasunga mjua ukaya ye zia azali asmani warene za jiribushini donc abo mrungu jelewa kaya za ngonga zobzidi ukanziro ranzi ya serikali ya azali watowe mafuyu wa unesokaya kwa jajibwa na warene walani ezajiri harmansi ya bushini makatiano abo mikataba ngeruzidi uziro njo shemezaje harmusu alhamdiyo watu Yamdani ilo swala muhimu kabisa banalizo na sabana harma mukadima ukaya yanadhimo imaranya ubushini wa ikele huwa hawano wanu wahaja shawajibu ya mahutajio mshinji hao awonge ladhimo hena mna hiyo wakena dito lijoka la msinadi hautunda emadhamana wao imaranya wa bushini nani imaranya wa hatu sisi Komoro oka imaranya hizo zombili ngona hutajio la ukaba pae umshirikiano huo hafaida hezenti zombili hafaida he maranya wa hezenti zombili ngabo hamad namna na paraka maranya wa bushini wakena dito la utundi haruma dhamana wa nyumeni ili mahutajio ya paranie ngal parao hena mna yote na wa Komoro haubadzi manasi wa kisiasa zamisha bano yakari risale namna uka ze faida za hem Komoro zijozi parhaniketi akile uka mkomoria ya vile da hobini na Addis Abeba gea joinde ende bushi na mkomori katina namna kaya ze utajiola hela msomo li parhani moron haule utajiola hela la unono li parhani moron haula la hazi la commerce shangi la dimo yende bushi abo ngatidotsa haimaraya tena hena mna hiyo waone seutiki vena mna hiyo lazinzamisha onka keti haki ya ukaga tsaho mtujwa mahamingabi bano zinakuzuka super haniha halemba ka ujoroha moroni ban hede bushi ndi hafu yaze nguzahi arejai leo ka super hani na yazali kangondo katsubira Addis Abeba nguviro ngwavyo abenza bushini direct ani iyo ndongo haumengoni me yala mahutajio sawa ndani hutajio la homanje ilo hutajio la dhimulika tena harma la hutajio la mkomor haukangu tabiho gemade leo na rameze kweli kabati zihiro ko armanti yatu mkomori lazima ende bushini harma zihiro gutabiho ngufanya sirkiyo hata ajoko wasini bushini hafute na namna yonge lazima bitoma le watareje abo ilo mengoni mahutajio mshinji lazima kana iraaya mkomor ukange lazima hunda namna kwa serikali wasahidishe hawarejeze mikataba baina ya hao na bushini ili itsongeze mkomoria juu yende bushini yende harma zihiro hawende ya lauliye ze family nayo hawende ya some hawende harma hutajio lahe laki commerce mathalan hena mnenge linu hutajio muhimu kaunge lazima mkomoria lirenge liketora muo so limahe sawa le tora muo lahe imagine moje ka urzamba ban duka shirikano urejei hawana mna waka baina ya he emasiwe hatu Komoro na bushini hususan miti joinjeza ndongo iwone soka inu eshek liswana lahu lo muhimu hakaya ngewone sao eshek ya he waziri wa hizi habari za bonze siwono manzishi anziwa azaliwa ye hapa ruhamba ko yatakatujwa le bavula yakazamba namna hiyo amfikiru kaya ngabo uziro yakaya wandu ikawo ndo majirani wa hatu wasulidana hata emawasiliano ya uyazia yeziyonge ndawi ya rohe endongo ya mwando asumani azaliwa fanya undo kaya wanzao yeziwe hansiwa yo ajabu kuionesa wandu kwa tina hata mbahurma ya he marahia sa iyo tena hurudi huono kaya hata ila yezi haja tena wadli tena wanzeke ngwa iba udingo abo ula mrote na wautafumbi la saya mfikiru kaya yonde hawai liyo ani nsina ndo ya wenje zabe katino tukaya ekawa wandu mbai rumbi doka jorenga ukana mna jelo ko fari wandu bawande majirani ngasina maranja watu ni wakati ngwenda watsa huno wazihiro iho na unono wasaya ngabo wenda uhamsomo nongo atabiha mpaka wa Addis Abeba ya umali zomvu na za saya mada yuko ajaiona hata hususan
vanu yo la demande wa elewane bwana Mohamed Abdullah na Ahmed Hassan dukaya ifasiria yabo dukaya yeyenzi kaitsu heda hanamna ya faida he mwanansi ngero ha faida ya wandu harmaze ntizo mbili Razuelna na Azalihi na mzimadaye hukama nuwa wakati hao baina ya mahadisi yansi nansi iyo ngikati hao wanati ngwaelewawe shatsongesa yakatia wanati uhudumuka abo kweli waka haki haukayari pulwashe wone yansi iyo la dima wakati wandu pulwashe wone yansi unamuka na rikate mahadisi yansi wandu bakwa waone ya yansi hatu uhundabasa inonge ujuzisa eza jiri ndini baina ya heze tizo mbili Razuelna kajo kuchikala hajibu harmo wabushi Azalika shida yajibu harmo wa Komoro wao wajibu wajua wao eshatsongesa watia uziro bina za tatu zombili shwa busho kwa tujuweza jiri wakomoro kwa tujuweza jiri na bazi nuti shenzi inuti wesi azalo ha entsujo kayengo manoda ina na mzaza fulani jirani wa hai shay banunga rumbo yeti ya Komoro neti ya bushini wao wajibu wajoze ngo yizo iya bili na monoko ni uziro lo harma yezi azali banu inge hamange harmo nge harma istihzai ebanu kam jona juzi ya subuti nsu bano ikabale waziri en tout cas par exemple kaya waziri wa affaires étrangères wae hatambenie kahuji hatamame kaije ngo tsona op apasha avion des airs afika yo de fasri yafanya ukajuzizo ya hababala la kalima zero ikawa yote hadani ngutsabuo ne namna mashirikiano wanti ya Komori ne zetu za wote bo matangazo mlo bani haukaya juzizo ya hamba yokaya yenti hatu ikaye gouvernora ya heye Emirat Arab Unis ila tongo nziro yengu tuyo harmamba lange harmastiza i banu ça se dit pas kazambwa shadi so habe namna ila wandu warenge kabala ula mza wandu kufanya mza haina namna hiyo kuna ujua ufanye mza hazifanya usikupa kama chi ya Maroko ya moka yeye nguhimilio ya Maroko rais wa daula haina mashindano yafanyisha huyu ntinansi haina mshirikiano fanya beko wandu wale wana chekamba ngono ya president Komoro wala de Bush le Maroko kuno chobukanga wa harmai Maroko wede mkomori wa hadani abenge juzi arbe jazire jezarma ya Emirat Arab Unis barngo umatajiri utajiri ula ngo harmai nsi ya hatu yende uloshani harmai nsi ya tunzenti tujua endelea shakizi mwimuri wanidi Emirat Arab Unis bari wajana tijiri ni juzi yambukawa ibaneko ngamjoka gouverneur wao jua endelea yabo bo wamedasa totano sokaya harma msharikiano watina nsi ekango do watambaliye wanati ladimu warabuwe yeziliyo ifaida wajoka au kanioni walata na hiyo katukubali Rashida razimiliki abenge yeka Azali Asumani no ndo mumilia wadungi namna yino yabo sentizo bible desirorao au kama dilo onesa wanazioni wa Komoro walio bushini ngwadi yao realizu jana uhenda mpahindu waje mimi tikaiho tikalwa razu 10 zingabi harma avion arma meli na razu 20 zingabi harma avion yabo wakati wa kansi na marais wakafikiria ukanati weze tizo mbili au kabushini na Komoro hizo tikao wakatata zika na administration nzima yo ngwazijua wendo wakati ya administration huyo ikanzima harma ya pesa wao ya kama zima mapesa bushina na Komoro kama zima wakati ya heye imkolo yabo ukatrajarana nga Istiklal kesbize ntizo zende zibite mezimili yukakwa turongozana iko wanati kwa tujueza eza jiri abenge wakati kao mani ununguo Razuelna na Azali duwazijuao nurudini ya sababu nukaya halafish yeshi tisao ngurudia mbeukana rejei na kwa haduwaka hakana inge kuelize faida mkumuradi ya kaukoza ya watuka tuwaze nsuli zilibo baya bebwana wayiha haranganya yeze relation shangwa mweli ya bako kangu jifikiri yo yeye yokaya wenda zimhunde harumanye ntiyae hakuwa Komoringo wajoku kopea na singara mbao unusumpie uwade unu wajirumushini na urisumpie na usumpie ntiya hato kama wabenzi susuna swala limu nwenyezo kaya ngabo wa maraya wabushini wajao hawinja harumanye yaro ngefika maraya wao kwa tsuhundana na utundi wa nadhimu emadhamana wa hensi yaro ministeri de l'interieur kwa tsulengaze hazma za nadhimu hautunda maraya wao kama na haki wa harumanye yaro shangi nadhimu bake nongo za kisharia waziste gemkunishoka nusu harbangu habari yao baada ya peu hujarumanye yaro ngabo shabashin ripare madhamana wa hatu hema stayaradim heda biaradim hena mrujo harumanye yaro shaya tundwa ikengu stehize kawaida za nadhimu ilia juayeshi harumanye atitie emananti mkomor harumatabu ikao kazaka harumanye nge garta hauza ngo hizo zimkinani harumanye
jaboko amilio ka salima zone saban na mkomori enda bushini shangi urengoze ufanyize lazima za ladhimu afanya za ladhimu ili yaenshi wali hode sharia science ili yaenshi na mkao kana uchi harma ukhasalifu imara hensi ngati kanza nangesho bashir na beze ngozo karpara madhamana hensi atu warengeze dhamana za ladhimu husu imaraia wa komori wa bushi kan wajawa hensi harma hensi atu ke waste hiyo sharia watije wati ya harma tabu mkomori haraka riono razida habala rekete da demande destitution ya president hausu le swala madama Salimia Zambabo hiyo ni parti na kishe komori nyinyi ngamjishida mjitekeleze eske nyinyi ngamangaro razida au kantu ji prononcer hausu ya destitution ya Azali Asmani baada haloka ya komori njuke ke province ya Emirati Arabu banu wakati singara bawo nadi ukaya ikangwa bihanyao wanoko tubakisha haruma msaturi wa upezo kandi zo siri riaminio la wakaitambu karna ujoen wakati rambi ukaya karja kubalika Azali rais wakati do wardi rifanye ukana na destitulo ani kabati namna mruna kubali sawa na mzibo kaha kubalika rais sawa na mitrafahami ya kubalika rais hazamba wakadizi joka yengu kubali legalite ya Azali shara zalaka no jombe ukaya raisi asumani eti rais yarabu kama ya depose requête ya destitution ka yeye Azali waye habakisha harmo yenzi ho hanza suduhanza ha Mungu do hanza ha Cour supreme ya yansi do hanza hele jeshi ya limiliki hamali na namna yokaya wa wandu wanza yakaye shatsu hanza hamyezi Mungu yabo wakati wo kamna juani balieni beshe ola yanza yakayo kaya ngamwerejo utowe mruoi ikawo yede yamwe hati haigozisha vuza yeye hizo ya hadisi daina yeye mwabyo kama hoti banu uje uno habo kama de rais ikatwe hotere ya mawakala banu wabikawo de mawakala yabo mya amonoka ya hata wakati ngafikiria majibu ngazi mtu majibu ngazi ukaya ngaribi haure hamba ko ngasar madaula ya kawaida rifanya namna ila wazungu wale bana wakubaliwa kaya komoruko ninga hapo demokrasia bangu nota hata ila wala kubali ya yedea halafari wala waliko ja wajibu karja reneri ritundu karja kubali mba wala ukweli uhaki walonu wa kenti ranzi bahira kanurdini mruwasia se ajawa besheroketi dau abenge ngediro kai namna nzima aunga kubaruka bo yenzi yake armeti yatu na dunga zanzia za haki ubiro kubaruka insi yatu ngwa mateka yabukati namsuka wandu da wafokwa yenzi hao yarangwa mateka yarangwa ni mtu mateka bukanga fokwa yenzi yatu ba yinu yirenke mateka abenge yeye hafanya hena mnaye ya endelea shana rabashe kumorka rujwa fanya ye démarche ila akaborjo ishimanga joka en contradiction dizo sikao kubaluka ya ranzi départ ka yenzi uyo ranzi 2019 garharayo ka hel wakati ya reje be ko reje mahame ngomiraro shay ibakisha harma mishinzi ya uharam Tanzania nuwe hakayra ha Salimu Jarongwa hatta najishale suala msofikiri mzimba anitirenga ukaya eka hamam dungu jorenga ukaya razilangi amamna mpira nyombwe utsavusiwa ukaya ngojuo kaya razileti mro ya soma ndongo za kisharia aboze ndongo zinga bwandu wa kisharia wa mpangao ikaubidi ababanga amumnikofikira makatia sana ngo jazinze hija yambiye mzimba na metrofahami ukaya namfanyize ndongo zino kwa mkubali ukaya miezi iliyo muistehiu yabona mzifanyi nyujwa sharia na mzifanyi shatike mnampira nyombo heni wakatabu tsabusi wa heni hanzu ya remme mpira hule atumrenga ya mrumie yo de fikira ndio rapidement kana maana hiyo swala muhimu swala irono kwa Union Africaine kama president wa Jenosenti watu ordro wefumo wa hifa au kwamba roho shale wowe jawanware ngere jimwatoa mafuchari woja watu wenzi wa banzawa anafule woga sina mandu makomori ma politiciens wa bokaya ikawa renge daula ya komori ngwa joro harmoni africaine les institutions kawo warania kol karavati kwa tsunano yenyini e parti na remarquer komori ye point de vue officiel vis-à-vis na Union africaine na dobaki ngamjo sana mshajo moni hawo mfikiro na note au hara fikiri zamba makatime njio kaya katuharayo ushirikiano wakati kile yensiatu njuri kama makuma nyamanda yao shangila dhumba makuma nyao yakiyo makuma nyao kweli kao ngaste hiyo za haki za kibinadamu ngaste hiyo haku imaranya hezenti za haki yani zimzajiri ya bushi zoti haki waka vala wakau usanctionner wakau uremambuda ondo ushababi wa kibushi waume na washe wazubomu nziani wabakati haki zijiro haramensi yatu ngeke jaladimu ika likumanya la kau jiste dirange azma
hamanda ila ngasikiti yao harmacha ngasikiti wa jokinga nzima miongoni ma technician wa huwa harmash ni kumanyulo mkomori mananyasi eda minsef yauka kumanyulini lisaidie tabia hamadizo likaulinda yaukaya ikedo hadani wameuka karja kubali zengo zino hauwaji hansi bavuni mwe emaranya kaundo wanyao zaki za wengesi sopa ndo watu kabati taradu upande huo garipara ukai makumanyo na kama kumanyo kaka tukilo kama kumanyo awala dimensia tukana ujo ubaki haruma makumanyo kaonga saidi yao haku ze faida za embeberu ikao Esther Yusufa depute wa Maore haba ukaya azania kara Israeli wa African ba Faransa dia kaanza Faransa dia mwanzi yange kana ujo ubulensi hatu ike haruma kuma nyamadi ilo kuma kaongi ilo nsini mweze amri za hembeberu hususani tsuma za hembeberu samahani da kanzima yokaya na bashe kumoro karja paro kaya ismaga tergiverse kare paro namna ya bagabege ya rumizura ambao zamba manuka esendika ya himara isi ma dictateur wa Komor di yambao uya abasa Union Africaine kaitu jibu ye namna ya ye umkubaliano wa ile bara Afrika la hanti ile kungumanyolino ranzuo mkati wa ile bara Afrika la nongenga iza istiklal limengi harmai maha 20 ya mwiso yinu haukali rendi kungumanyo la usaidia wanansi wa hele bara la Afrika watabishiwa ni Paul Biya na Azali na Watara na hata yema diktator wa kaya waroha rawareyombo Mwenyezi Mungu wasekuwe si mashababi wa ile bara la Afrika abingi narbashe Komoro wa karibu hakuna na iOS raha na UA ngo karibu hakuna iOS raha na CDAO zinongo wambao zinongo wabiwao wambi ni mbemberu akawodi ya himisa ima chama yao batu singari harayo banu yende hule banu juzia sewoyi mwende waswaliti wa ukaya ariwo wondo wanikiwao namna ya uendeleane ni hadisi yahe au ase woyi waparuka na ngondera mwa ye osia endeka kapo tabu za siasa bahile wajua ni kwa maana hizo dokan Faransa nge harma sewoyi dukapo ngujo chapote ngujo kadi faume wahile kungumanyo ani ila uyo mbokabo sewoyi ngarwanika ani ilimo ni sukaya unumka utika ngorumiro ni mbemberu na bashe Komoro kwa joka karibu na ya hatu wa yabono wabaya hatu ikaye na namna ya utia darubini na utia mvuze istiklali za hema taifa ya Afrika ije iranganyi wa ni madiktator wanu bata azali data karais wa hayo kata azali data karais wa yabo sisi yo namna ya shanje harma wa mkonti huo yabo sisi kana mkonti huo ikaka wakati wasekulwa kana kubajero kaya mtimizi yao na bashe Komoro mngolomozo na harma omradi watu wa hatu ikarja harma yenzi bahi yema kugumanyo pia ngarjo harma mahadisi ya ndani rijuwe izori hunda harma kugumanyo ya wabidiri roheri rent kartu na faida na wabidiri kaika ndogo faida yema hadisi ya baina heti ya Komoro netizi ro jine yambao bilateral ngarjo ya dangusa yoti pia uswande ya Faransa ili renti mishinzi ya nyumeni ilo la wakati hadisi baina ndo walona mu shema hadisi afanywa ni wafu wa hafa sana mahamengo mingabi kartu balikao ni hadisi abili ya desezeti za hatu baina ya hazo marhaba ngunga mbeje hakuyu isho anayoondoa ni discutable bibamu shangio muhimu hakuyu emwa daula zali Asmani hamakinisho Komoro ukaya ngelazimu yafanya assise le 17 février 2026 haonesando harmwe duskuria ya ukaya intia Komoro wanaweza wafanya mahamengo mitano ya independence abola lima ya reje ya tsanganye o Komoro ili wandu wa hadisi waoneza virando neza viranai eliokaya hazonesa pledo yonde evenement oko wa Komoro welindao emezija hiyo donc ijo la demu parti ya madani muonese ye position yanyu enamna monao ye asisi hiyo zefikira zanyu enga monao je engyo na faida eketina faida yonsi na namna bakondo wajua ukaya lazima ngabo wandu wajua ukayabo wajo presente ye opposition harmaze asizo ni mjoma kinishiha hama kalima ya azalia kwa mweso wafu bankili iyo de made ya mwandu shake tutsongeza ukaranzi hamilikie nsingu yende so yo ujo hambe fikiria haya shanga bonongozi nji zajiri zionesa ukaya uaminifu waha holiho de namna ubalie daula kazi tutosha ikema kalima yao ya makinishe wa Komoro enga bajohenda wandu yo humkinishia ukaya mengoni
mumpira asumani azali yaura omi urumyali kalima la jonglage makati menji ndoka ya shinde ya renge wangu ko wondaye ya wambekana mwende mwa beni tsindami no mjeri hadisi mfanyizo mimi na nzao yabo harumai hawaiyo heni mkomori nge dhamana ya jipange he namna ya ufanya sisi ngarenga ukaya umakinifu azali ya jorini kahamwando ndikakubalaji uzuri wando umakinifu wa mwando ikavanzo watu rambeze zifikireza hatu izadunga ngambo madara huwa na mawe janji ya haruma suala ikao mwanyanya salimu hakali kome ambapi wano ikale maudul jana bangali roha haruma mikonsinu namna rihadisi ukartitso roha haujinga sha inuna mna ukaya ngarijoka na katiba mshinzi rijoka uambia wao ngwajua ukaya heninsi omshinzi wa mwando wansi de maranya souveraineté appartient au peuple ya bole omengoni mwandongo kungarjo wanika ikamja mwono kema ranya wadai mkate ngwatabihao gashi ngwatabihao mafura ngwatabihao mwenji yabo endongo mlindo uniyo ya mwando do uladhimisha ezili yoka ya namna jemjo kumjibu masuala yanu shaindo ngotsi ndo jam mlindo ka wandu washemeza hata makatwara ngebwa vulizono onzi yani mdaba kezo kazirendwa abunga tsingoro ngwa kifaume nonga mfikiru kaya ze daula leo zendela usoni katswenda kifaume na ubepari maraba menji atamafuta kwa nizabame do wole sokaya ye ala waisaba wa medabdung Richard Birli yambavi banu azali mnguna nzeke kujoshilia hao wajoshilia mwambie nsujuwe kaya ngufikiru kama hakomeyo kaija shamwa myoka 1999 afanye coup d'état hata 2009 yoma hakome 2009 hata 2019 yoma hakome 2019 hata 2029 yoma hakome abisa fuke kaba mahakome kena hunja afike yoni nsujwa za baratu kufika bisara hanafanye mahakome nsujwa hizo akafikiru kabisa dunange jokunda katoka dojo karazijwa kama mahakome ija kejaja dunake jakunda mahakome isaihisa hiyo ndo bali kaongwe ndo wakadilie namna ya wandalie mahashiri ni tena hauda hari yule lazima kumuri waelewe kanuni namba ukaya yamjosha azali habarongo hamba kangu fikiruka yazitie mana ni yabo ngemwadera hanae ukaya namjoka obahala tao ya wasuli de namna ya urudia te mdanganifu haruma yensi shakabati mahadisi ya suluhu ya taifa hadalile kalima ule suluhu ya taifa yuwa kumuri warendeji wa wana nini baina ya wanzwani na wa mwali wana nini baina ya mwali na wangazija wana nini baina ya wangazija na wa maore halafu jeke ngabaruka usuluhu ya taifa hamadu wakati wai ya tiyaye ndimu kati ya tiyaye ndimu waka baina ya mwano ya wanzwani na wangazija waka ya moroni ya wala zima kaiswali suluhu ya taifa Rwanda wafanya namna ya genocide ya baina ya hao en 1992 en tout cas en 90 abola ndio kwa suluhu ya taifa wakati wangu yeba miyeza jirani mwezi ya hatu rifanya suluhu ya taifa hindiko wanarawalata wanawahafa watulwa na jeshi la zari ruhafa namna ya risuyelewa ruhafa raona jawa kadhawana na nguo ruwa haruma mikaonsi ya kijeshi ya azali ngibane suluhu riparom emaza bepale ya jasuluhu dainangu yabita masuluhu ya taifa yekaye nguyelewa ka harenensi nunai harma yemaha 10 mingabi yaliyo harma yenzi ranzi 2016 on rabas hadwa karne tunai na tuambuka yanga mjivura ngamtahusamaha yeye nataheye peuple nataho wanatisamaha shakano jurumia suluhu ya daula ko suluhu ya taifa kali taifa la Komoro kali japaro jimana timwabia kali jimana wakati uzima dokata hendrimu hiyo yodo yene doyeleza hendrimu ile na kahuja itongese wanzuani na wangazia wa Kamoroni wajibwane haul mnabii harma tarehe ya siasa ya Komoro ikanga busiku wa mwali wa nzuani wangazija wajibu wajimana ikanga ngandwa harma suluhu ya taifa abinge iso ala uyoke tsulolane makalima uyoka kana jua ya rengeshehe ukangwa harma suluhu ya taifa na endedi zonurde namuka ngamjivuro ngamkubalakati mrende ni nanyi abhanga mjivuro ni nike wa Komoro yenzi yao wa Komoro wa Kenya oni namna jo swarfe yenzi yao shakeno kire namna hiyo ya mwiso hazaba nurdini ngar aminio misanga mono arma zero sosio ngabo wanwesa waonesa ukarbala uma opposant wesa ambao kaya ngejo bidando ndo asuli pande namna natandi wawaza bajuzi namna tandinge lazima na wende mtukaye opposition parlementaire pangi wa hizo ngwaduka ya yabo opposition parlementaire yabu na wende harumba hadisi luna azali wende wa miukaba hanga wajoka premier ministre hanga wajoka jaho banuye tonatinge rohao we azali kujodungi hanga joka yangazija waendelee mzwano wa mukanga kutwao watu
na ndo fanya mahadisi sha gardora biukaya yote suluhu ya taifa ukaya kabati mbwana baina huwa komori karjaji bwana azalide ya wa komori nai azalide ulide wana wa komori na je atahesuluhu ze famiza feswali na mutu na bapale na no watoto wanu wa juzi hata fanu na je atahesa ma ukadi ya wa komori nai shati tuya harmasuluhu ya daula mutahoyendelea namna juu remplir 2029 naendelea namna naendelea shwa komoroka toju sasha hitso yabuka na ushida ya zie jerka radzuelina ka shida ya zia wabushi sio kama filamu za Zabija swala la jamani kana wangu wengi ndova na roma zi commentaire kaya mweshuwe na Zali Asumani ya strategie mjo kufanya mtsubitila mweshuwe ne mwana ha General Fatih Windi parce que ngamona ukabo yo de échéance ya le 17 février 2026 heli ya mama dabtu ya zaba abo kangondo wa unane wachukule strategie wa introduce mwa ndio no ile swala sasa jibulo shabaga introduce sherahi azali hana taratibu ya uvuliza mipira wa hawani ili ya renge temperature ya he ezenongo kusuditse nafanye kusudi ya umani zamba bano harma emazama kinyume mabye sa hahundu oka risarvurana ngabo ambao ngala dimu wende tizo ngabo ndera sulu ngara sulu ngasina manida ngabo ambao na rende ngabo na tsende jamna jao ani strategy ya wanana imwana wazali manana na mishaban dumtsanganyiho wa emazama ya kisiasa hawania hakuri zamba bano rishimi haku lize mahutaji yo mshinji ya he wa Komoro yonde ifalike la limika na silewo wakati yori wanie wa Komoro ze tabu hizo tabu za unono tabu za maisha heno siku tabu za hazi maji mwenje na hizo pia hiyo namna joshi ndani na fatu upande wofatu ha eshue sangi yabudi na babaye ngasaho mahakume kaja shindo jana shawiri la mwenje kaja shindo jana shawiri la maji kaja shindo jana shawiri la unono wa hala pitali shawa Komoro ngwafi yao heno siku Dar es Salaam ngwafi yao Bushiri ngwafi yao Faransa na Bushiri na Egypt abo yeshue nuru al-fatu sisi kada yeshue katina dhamana raka jamunda dhamana yeshue ndaende yaranga azma kangujo kufanya nongo yatufanyile wa Komoro izima hutaji zao wa Komoro walo munziani na ushemeza ka ngari tabia wenge upande huo batikarana sisi kada yeshue ndao yeshue nuru al-fatu garejezo na babanu inadimo sisima za makinyume kao si ufanihana au si utanganyia hapo ensilo ibilili juu rejailana rikensi ni namna ya kauri ni hunde majawabu tindo para wapara février zami shaban kazali mwanzo hunde tartibu ya vile tena hapo sisima za makinyume lazima hunde namna ya uonana kablia ya ujua namna ya ujibu yenga tuka ujibuje timakata février na tukia jahende na mziba wa sawa baki unabakaa babu hende hende jao esi singa jihudumu namna je sha kinyume ya ukari jiuse maswala madao ngasi harma uvurana wala waji wafonti association ya 2029 nzwani wala jao na zetabu za mishabanu ekarito wa ekazali haroha mustadini haja zetabu za huwa Komoro hauza huwa nzwani kaznao na mashawiri wakawaunda wala wao wanu faniha nao wajuhendelea hena mna hiyo garanzao joka huja baada azali yake mzwani shake mzwani kwa ngujojibu hutajio mshinji yao wa Komoro. Marhaba watukufu makadunga ye shendi de Komoro katiano amani na rikavanu sinema vamana wa he parti na ribarikisha ye Komoro donc wakaone sambabi za fikira zao husu ye krizi ya jiri harma nchi ya Madagascar riretene ndongo nzima harma ndongo wazamba banu dokaya ngwatosao izo ye peplo ya Madagascar wazifanya hardingo atosao ye zile mamiliteri wa Bushini wazifanya husu uweza ye mamiliteri wengarie ye mbwana ya peplo ili warenge yeyezi wainike peplo ya Bushini na ho wajomba wade uo uje harmanchi hatu harakabanu na uone sabanu tena ukaya kwatsu na maslaha ukaya asisi zanzozifanyiwa le 17 février 2026 zahabiliwa ni muwaida Azali Asumani izo ti asisi zijoba l'enfaida harma entia hatu au contraire ngazozidi usaidia serikali ya dictature ilo wontiju donc avo ngeladimu oritimilie ze asizizo e position alonizo kwa tuziona na faida ito kayonsi
waonesa vanu kaya ngeladhimuo razida ya rensi yarumie sharia au yatsirumie sharia shale loka na ujua ya dohamba azali kati legitimu nurdia dohanza yende harmwe mahakama ya azali asumani iyo kenaukiri na tena kenaukiri wazonesa vanu haufaswaha marhaba wa manongozi njivanu helio kaya nyima tunde bahati mwazidunga en direct ngamjojo bunge video haruma yeshe libre de Komoro mwelewendo zefikira boko na barikishe Komoro wazonesa vanu haufaswaha marhaba